Yes, nongeye kwa ikaze nshuti bakundwa ba Rwanda Media, nongeye kwasuhuza mwese mukoje kwa natwe makuru agiye atandukanye akomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Uyu mwana agarutse kugira ngo tubane makuru agiye atandukanye n'amakuvuga mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda, icyo bita show business. Ndaje kugira ngo uyu mwanya rero mbabwire amakuru agezweho bita Ngabo Meddy n'umuhanzi ukomeye cyane w'umunyarwanda ariko ubarizwa muri gihugu cya Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugiye gukora amateka wakiriwe Nkumwami bikomeye cyane ari muri Canada, ugiye gukorera ibitaramo bigiye bitandukanye ari muri Canada. Na amakuru menshi rero turaza ko tukubwira kuri uyu muhanzi Ngabo Meddy project afite hariya muri Canada. Ntuze kwa wacikwa wo mukunzi wa Rwanda Media, by'umwihariko mwe bakunzi mukurikira mukunda show business Nyarwanda, abahanzi Nyarwanda. Rero Ngabo Meddy nyuma yo kuva mu ndirimbo zisangwa akajya mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ubu ngubu rero akaba agiye gukorera ibitaramo hariya muri Canada. Ubwo rero turaza kuba tukubwira Jackie yaje kuba arekugwa afungurwa. Nyuma yo gufungurwa rero arimo mbese aratangaza iki, mbese birimo biramuvugwaho n'ibiki. Ubwo rero byinshi turaza kuba tukubwira birimo kuba bivugwa mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo bita The Ben yatangiye kwamamaza igitaramo cye gikomeye cyane, yazaba akora tariki ya mbere z'ukwa mbere 2025 azaba ari kubonane. Ubwo rero ni igitaramo biteganywa yuko hazazamo umuhanzi wo muri Tanzania ukomeye cyane bita Diamond Platnumz. Rero Diamond besi ariko yasaba ibiki uyu mugabo The Ben kugira ngo azabe yitabira iki gitaramo. Rero nandi makuru menshi cyane y'imyidagaduro turaza kuba tuyakugezaho kuri Rwanda Media. Icyo bigusaba nuko natwe kuva iki kiganiro gitangiye kugera ku musozo nibwo uramenya ngo nibiki birimo kujya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda mu myidagaduro. Ubwo rero abantu natwe muri uyu mwanya, maze wowe wakutarakora subscribe, kora subscribe maze dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Numara gukanda kuri subscribe urakanda kunzogera, numara gukanda kunzogera uzajya ubona notification cyangwa se icyo bita bamenyesha bakumenyesha cy'ibiganiro no kuri Rwanda Media tayari byamaze kuba bihagera, updates zigiye zitandukanye ziba zitambuka. Ubwo rero wowe turi muri kiganiro kora like, ukore na comment, maze dukomezanye mu biganiro bigiye bitandukanye. Ibintu biraryoshye cyane, ibintu birakomeye cyane. Twageze mu mpera z'umwaka, twageze mu mpera z'umwaka, turi mu kwezi kwa 12 rwose, aho twamaze kugera mu matariki 10 kuzamura turi tariki 11. ubwo urumva iminsi mikuru yageze, abantu batangiye kwenjoyinga, abantu batangiye gutegura impano z'iminsi mikuru. Ese wowe byifashe bite? Reka nkubwire yuko ibitaramo bikomeye cyane byatangiye gushuha mu mitwe y'abantu. Mbere yuko tuza kuri aya makuru arimo kuvuga kuri umuhanzi Ngabo Meddy ndetse n'imyiteguro ye ari muri Canada, ibitaramo agiye kuhakoresha ari muri Canada, reka nkubwire yuko uwo bita Jackie yamaze kuba ari kugwa nyuma yuko yari amaze gutagwa muri yombi, ribu ye yamaze kumuta muri yombi. Havugwa yuko nyine yamaze kuba akoresha imvugo nyandagazi ndetse n'isebanya, zivugwa akoresha kuba ari umugabo we, kuba waramwambitse impeta ya fiançailles. Ubwo rero avuga byinshi, imvugo z'urukozasoni. Ubwo rero aza kuba yatabwa muri yombi. Ubu ngubu akaba yihanangirijwe, nyine akaba avuye no kwigishwa ari kuri ribu. Ubu ngubwo akaba yamaze kubagira hanze, akaba yamaze kongera kuba ari kugaragara ku mbuga nkoranyambaga yishimye kuba ari no gushima Imana kuba yamaze kuba arekugwa ndetse yaba yanafungurwa. Ubwo rero ni Jackie. Reka nkubwira yuko uwo bita The Ben yamaze kuba yatangira kwamamaza, yatangiye gukora ibikorwa byo kwamamaza igitaramo, nambase igitaramo azabakora album ye azabasohora tariki ya mbere z'ukwa mbere 2025, aho azakoresha igitaramo nyine ku bunane, ari igitaramo azakorera Kigali, igitaramo yatumiyemo uwo bita Diamond Platnumz. Ariko biravugwa ko uwo bita Diamond Platnumz yamaze kuba yasaba The Ben kuba yamukodesha, namba se kuba yamushakira indege ya private jet. Umugabo akomeye cyane gose, Diamond arakomeye cyane pe. Nyuma yuko uyu mugabo Diamond Platnumz yamaze no kwigurira indege ku giti cye, yamaze kugura indege uyu mugabo. Ni umugabo umaze gukira, umugabo umaze gutera imbere mu muziki nyafurika. Ariko ubwo rero ni gutyo imeze, Diamond Platnumz yaje kuba asaba The Ben kuba yamushakira indege ya private jet. Ni indege agomba kugendamo wenyine, nyine natari izi indege zo kugenda gutega, oya, ni indege ku giti cye, indege agomba kugendamo wenyine ndetse n'abagomba kumufasha mu bikorwa agiyemo ndetse n'abagomba kuba bamuherekeje, niyo bita private jet. Ubwo rero
The Ben ntago arasubiza ubusabe bw'uyu mugabo, ntamba ngavuge nimba biri official koko nimba uyu mugabo koko azagaragara muri ibi bitaramo, muri iki gitaramo kizaba tariki ya 1/2025 hano i Kigali mu Rwanda. Ubwo rero na makuru akomeye cyane. The Ben nyuma yuko agiye no gusohora indirimbo yitwa True Love, indirimbo ikomeye cyane. Rero uwo bita Kid umuhanzi wari imusanze na Zio Trap bamaze ko bashira indirimbo hanze yitwa Apana. Ni indirimbo nziza cyane, nawe wanyarukira kuri channel yitwa y'umugabo Kid, umusore wazamutse cyane uri kuzamuka mu buryo bukomeye cyane, wahariya imusanze uzwi ku ndirimbo wazamukiye ku ndirimbo nka Teta, azamuka ku ndirimbo Idage, indirimbo Message yaririmbanye na Soshomura. Rero nyuma y'izo ndirimbo yaje kuba asorana indirimbo n'uwo bita Zio Trap bita Apana. Ubwo rero na Bushari yaje kwasura iyi ndirimbo, ubona yuko ndidagadura ibintu biraryoshye cyane, ibintu birashushe, abantu barimo gusora imizigo bitegura iminsi mikuru. Ubwo rero reka twite cyane tujye ku muhanzi wo bita Ngabo Meddy. Nyuma yuko Meddy avuye mu muziki usanzwe akajya mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, Ngabo Meddy nyuma yuko yatangaje yuko agiye kuba yakorera ibitaramo bikomeye cyane hariya mu gihugu cya Canada, mu migi igitandukanye hariya muri Canada. Ubwo rero Meddy yamaze kuba sesekara muri Canada, yakirwa nk'umuhanzi nyarwanda ukomeye cyane, nk'umuhanzi ukomeye cyane wibera ara muri Amerika nk'umunyarwanda, dore yuko ariho yibera na famiye ye. Ubwo rero Ngabo Meddy wamaze kuba asezera mu muziki usanzwe akaba yaragiye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubwo rero muramuzi neza yuko hari indirimbo yaje kuba akora yayikoranye na Agiye. Ubwo rero misigaro muzi neza yuko indirimbo yamaze kuba ashira hanze, bamaze kuba ashira hanze yitwa niyo ndirimbo, iyo ndirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana. Muri uwo mujyo rero yakomeje kubatangaza yuko yabitekerejeho neza kandi yabigiyemo abizi neza yuko agomba gukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Rero agiye kuba akorera ibitaramo ara muri Canada bigiye bitandukanye bizenguruka mu gihugu cya Canada, ataramira abanyarwanda baba muri Canada ndetse n'abanyakanada muri rusange. Rero yamaze kuba yakigwara ku kibuga cy'indege muri Canada nk'umuhanzi w'umunyarwanda ukomeye cyane, ndetse nk'umuhanzi ukunzwe n'abatari bake hariya muri Canada. Rero mu kumwishimira kwinshi agiye kuba abataramira mu bihe bigiye bitandukanye. Reka bashimire cyane mwese twabanye muri kiganiro, kabashimire cyane mwese mukomeje kuba natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza gutambuka no kuri Rwanda Meddy. Reka mbashimire cyane mwese mwemeje kugenda mubana natwe mu buryo bwa buri munsi. Reka mbabwire ngo natwe turabakunda cyane, muri abagaciro kuri twe, muri ab'ingenzi kuri twe. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, turakunda cyane nka Rwanda Meddy, mukomeze kuba hano turaba tubagezaho amakuru agiye atandukanye.